Selama beribu tahun, emas menjadi lambang kekayaan, kuasa, dan kepercayaan. Namun kini, bagaimana jika emas yang sama boleh hidup dalam dunia digital? Inilah Tether Gold XAUT, aset digital yang disokong sepenuhnya oleh emas fisikal sebenar, disimpan dengan selamat di peti besi bertaraf dunia di Switzerland. Setiap token mewakili 1 ounce troy emas tulen, disahkan, dipastikan, dan boleh disemak. Lihat lebih dekat, nilai pasaran melebihi $2 billion. Lebih 1.300 jongkong emas, itu bersamaan dengan 16.000 kilogram emas sebenar. Bukan sekadar angka, tetapi bukti nilai yang nyata. In a wider order, emas Anda bukan sekadar disimpan, tetapi bekerja untuk Anda. Dengan sistem staking dan ganjaran, kekayaan Anda berkembang selamat di dalam dunia blockchain. Tanpa perantara, tanpa sempadan, tanpa risiko kecurian. Ini bukan sekadar pelaburan. Ini adalah evolusi. Gabungan antara nilai abadi emas dan inovasi tanpa had dunia keuangan digital. Miliki emas Anda, staking kekayaan Anda, dan bina masa depan yang lebih selamat bersama Tether Gold XAUT. Why should we collect and store XAUT gold? XAUT Gold is backed by 100% physical gold, fully audited by the London Bullion Market Association, LBMA, and screened as a Sharia-compliant cryptocurrency by Cryptoma. It stands strong in the top 100 ranking on CoinMarketCap among more than 21 million coins worldwide, with a market capitalization of over $800 million, trusted by people across the globe. Its value follows the London Metal Exchange standard price, and it is listed on more than 80 global exchanges. The advantages of XAUT Gold. Start investing with as little as $10. Buy and sell instantly without any middlemen. No depreciation. Buy and sell at market price. More cost-effective, more profitable. Full liquidity through exchanges, not dependent on agencies. Protected from inflation. XAUT Gold, your gold-backed digital asset, combining the timeless value of physical gold with the speed and freedom of cryptocurrency. Bukan. Staking ni bukan riba. Kena faham tu. Okay, staking ni, reward yang kita dapat dari staking ni bukan datang daripada interest kita laburkan coin tu. Staking ni adalah di mana kita guna coin kita tu untuk secure network blockchain coin yang kita ada tu. Okay, so maksudnya coin kita ni akan digunakan balik untuk secure segala transaction apa semua dalam blockchain coin yang kita ada tu, dan benda tu akan menghasilkan reward. Yang reward tu mungkin datang daripada transaction fees dan sebagainya yang dikongsikan kepada kita. So ni bukanlah riba. Okay, kena faham tu dulu. Ni main komen je kan, tak tahu segala punca, tak faham apa semua pasal staking, tuduh orang kata buat benda haram lah apa semua. Kena faham dulu. Okay, so kepada siapa yang baca ni, yang tengok video ni, nak jadi cerdik, kena baca intraday dulu. Jangan jadi macam orang yang komen ni. Okay, so baca intraday baru trade. Assalamualaikum sahabat. Okey, saya sharing macam mana cara nak deposit. Okey Wan, so kalau cara kita nak beli emas direct counter, contoh ni akaun, dia beli 0.1, lepas tu dia staking kat sini. So ni keuntungan total stake reward dia dah ada dalam $40. So keuntungan semua auto masuk kat sini. So kita ambil untung aja, modal kita tak kacau kan. So kalau kita nak beli, klik kat deposit sini. Contoh kita nak beli USDT dulu, kita kena beli USDT dulu. So yang atas ni, kalau kita ada USDT, kita boleh guna USDT, ataupun kita boleh guna XAUT. So kalau kita tak ada USDT, kalau kita jenis zero knowledge, kita guna local bank. Klik kat local bank. Lepas tu contoh kita masuk kat sini. Contoh $100. Lepas tu keluar kat sini rate dia 4.21. Klik dekat MIR ni. Harga dia 421. Lepas tu klik submit. Okay. Lepas tu kat sini baca sikit reminder for my bank. So make sure pastikan kita punya apps bank kita login. Lepas tu klik dekat pay now.
So bila kita klik kat Pay Now ni, dia ada 10 bank yang kita boleh guna. So dekat sini kita tengok ada 10 bank. So kalau kita pakai Maybank, klik je Maybank ni kan. So nanti USDT yang kita beli $100 tu kan, kita dah transfer, kita dah deposit dalam Maybank ni, terus masuk ke dalam kita punya GS Gold. Okey. Bila dah masuk dalam GS Gold kan, dah masuk kita punya USDT kan, dah masuk USDT kan, dekat bawah ni, dekat available balance ni, okay, kita kena swipe jadikan XAUT kan. Lepas tu kita masukkan USDT kita berapa kat sini, klik dekat amount ni kan, lepas tu klik dekat swipe now. Okay, bila dah jadi XAUT ni, baru kita pergi kat staking kan. Dah jadi XAUT ni, kita pergi kat staking, scroll ke bawah kan, klik apply new staking. Masukkan jumlah XAUT kita ni, masuk password, stake now. Bila kita dah stake, nanti kita punya modal staking tu akan duduk dekat depan, duduk dekat total stake ni. So bila dah duduk kat sini, kita tak payah buat apa. Start besok, kita keuntungan kita akan masuk setiap hari 0.1 hingga 0.2%. So kita punya keuntungan, kita boleh check out report, daily reward. So kita tengok kat sini, keuntungan kita 0.1%, 0.17%, 0.2%, ada masuk setiap hari dalam bentuk emas, dalam bentuk XAUT. Okay. Tu saja. So kalau nak senang, kita video call, saya guide awak dalam video call lagi mudah.